예 저부 떠렁고 무자 주야잖아 예 저부 떠렁고 무자 주야잖아 오구 무자 छगुहे विशेष ठीठी कार्यपत्र प्रस्तुत दिएछन् मुजा या गोसा खलक घा शीर्षक छगुहे जको बिया ठीठी कार्यपत्र प्रस्तुत याकेगु अले दक्कले बालाको कार्यपत्र न्योबो म विद्वान या त सम्मान यागु पोछन त गुजुल कार्यपत्र न्यवय त नेपाया पूर्व मेची निसे पश्चिम महाकाली तक्कयापि विद्वान त मुनचन कार्यपत्र प्रस्तुत जीगु ज्या सुरुजुल नापाम विद्वान धाल दकले तरंगु का धैगु सुनान नुगले टिक्क मिंका न्यंकीगु क्षुद्र वचन ख दकले तरंगु खादेगु सुनान नुगले टिक्क मिंका न्यंकीगु क्षुद्र वचन ख निमम वक्ता अंधाल दकले तरंगु खादैगुला छमेसिन मेमसित घातिएको ख दकले तरंगु खादैगुला छमेसिन मेमसित घातिएको ख सोमम वक्ता अंधाल थुगु घासयान तरंगु खादैगुला तिरी मरेका याकच जीवन हनेमा दुख थुगु घासयान दक्के तरंगु खादैगुला तिरी मेजु मरेका याकच जीवन हनेमा दुख थते है अनवतिका वपि विद्वान तेस थथगु कार्यपत्र न्यवे थुंका दकले अन्तिम वक्ता थुक्तो नवत दकले तरंगु खादैगुला दकले तरंगु खादैगुला जीगु मसीका तनवंगु है ख दकले तरंगु खादैगुला जीगु मसीका तनवंगु है ख अनयागु लकस छकल स्तब्ध जुल अले दक्कोसिया मिखा खोबी जाया वन शिरल बख